So Nana Yeboah say no yenko for ni bebre na de omo ho age politics money ade because say we are say this year also pese wo de ye ba beto abe wo de ho gimo ana me fa me ho nyim but unya ya nka de ho ba gim me nyan ade nti wonye wa tuma no fam kotua pu ona say nya bone e bia na ano de ya ati ba wo be ye e ba me o ho say pese ye gye mabunufo no okay what you say okay na sister wonder why na bebu pura ni adua wo nema ni pa no nya adwuma ya say wo say ne ho ye de eto no what you say wa na ya adwuma ya wo ba kro no okay you said they fan and brade and asim wo adwuma ya meka tua so me and asim wi ade okay enti ho no say bia 24 economy okay yes obi ana what you say yeah me to ma NDC da okay then bia me wo friend say but say no nema say dey si kono they say o pesa wo sesema na obs wo kura wo catch them say wo sesem me dey me catch I will say bro eh nana ya na sa wuti nana Yeboah sa wuti mi hihye adwuma to nipa so sa baba na ka tell us system eh nana e fa sem meto so so da bi o wo catch them say system da ba na ka tell us system you know that already me sister I sit my woman enti me fa some 1 for papa me man some 1 for what about me to the back some 55 and 5 oh Lord that's my enemy's die by surprise me want to ya wo ku social media nyina bi ho no ma wo bo tirim because me ka hwe nchiro ba wo ti be hye so enti me kwa kreti entu dancing so eh na ya dancing bo say na ya dancing na sana o like asuke kreti eh na Yeboah me ka hwe okay but say how many times then when you broken heart because nko for say broken heart there uni abotre and how we on yema no nti oba bia ma no broken heart na adra ni mojadro okay broken heart we ya ba ni be ma na adra ni mojadro e ti say won ko mojadro anu o hye wonu ma na wada so na wadidi no wada broken heart na adra no broken heart there say na adra ni ma be ma broken heart and one angel energy drink angel dey make papa no me the angel die so what you say ma die nyina no angel it is a broken heart ni chewa anu se be for me no ade no one no bi na so for mame wo so de ba enu ane angel your friend is saying apple aha and na papa so de ba enu ane cola just say nyasem ketwa ye too swear I don't want to marry to so mesrawa it's answer angel energy drinks yeah any angel drinks there just say what the near man ba na no papa aden what jini ye ho what jini ye ho what they would have to magic Ghana man na okay na mami so why ya dear next time be asumi na mesumi nyina me de me edru me se me maye but na open to kwadodo esese wujai open to kwadodo controversial ne do so dodo no e shenko fo tirim so obi obagije na Yeboah bi oba be didi na tem asa oba atemudie no e say na ya on asamu ahia na te se bo fra abre oh okay wonnam ne komodo that me pebre ba ye no wonnam ne komodo wa bo fra abre no atibia do me ya na akọ sa na asamu ahite okay me pentokwa okay what the bad there what the bad nipa the bad there o de be hia no eno de enye creating or the eh na me kwa me pani pa se be srem ko di machi okay me what the bad there banko for so hwene mo bon pa me ntesa aso but ko for so hwene mo bon me hwene de so pass mo mo me e mo won wa mo de ayese kam ya dokono no eno ne bon emu ne bon me hwene mo me sa papa me pa cho wadaro ma fa final you pray na ye na yen so yeah I say na ya ye kan na angel energy drink papa lewe no shey kwanyo uni abema wonyo controversy facha yanko yeah the training answer I think say e disua de da bi e so to say obi tu ne bafa na ofa bi na I think say fidikesi is no nipa dodo na na e hwe mefa kwanya so atrase experience a ye nua be ma e hwe no ade ba promise obi afan tuntim say emre power ma opia in fact ade me title nkofo no say ade nyame de many person bo e time 2012 papa bi 2008 or president wenya 2012 wenya so o that time now come president the train year 2016 no and o be president sada brabotie eti ba bia wo hwe free bia na memma de wo nemu enkasa wo mra so emre time the greatest gift anyam de amount no eti enne ne mu ayedin bo chena emu be yemre wo so betena dia dance yes ni be man e kan die
na me kan say wo to na mu bi at and the story different me ne wo to say ye we nyina na so de nyame edi ma beduni na se nyame tima pije obi a papa nyame sha fa wo handy number to Jana no yeah so we person follow me here edini Apostle Thomas Kwesi appear on all social media platforms Facebook TikTok baby Apostle Thomas Kwesi appear my number here 0249 450772 0249 450772 and the man free but more this over send WhatsApp message and also audio menya brand ma che pa na ye brand na kitu e bia my next time ye binya brand so ma me pa so final words kitu second spell na fa wo number to me can say ye nua be ma ne ye nhwe ne ne ensua no wonum eto de bia o say de brauye ahobrase etu eye anamontuo bia ye tu papa ke be say ewrade de wo ebeduru ho ne embu obi nso abonfia esanse wonnim senia abrabo ne ebewie wo echina ewrade do bia my number is 0244798359 fa number ne to dwabie 0244798359 okay nana nyamishira papa what yeah nana so me pa cho final words na fa telephone number to dwa e bia no obi de me kan say obi nya so obekwa kwa adwuma ma no oh de me kan say emre de nipa wote ho a wo se wo to obo ase said ye nipa da sani presako wanimu no menya ho saa nyankopon nhyira ente bokro so wanka se wo hyira nipa so masia wie wawie da sabo tokro bi a wo hyem bia wo sa be ka wo de me na ne yebo asia ma wo se de bia meka mabre bebre bayira ya chie mabubu japan behwane praye pen kosu ya chie profo to ka badin na sami se bia na market but ewrade wo mre emani pada sani bia entuma mpamrika wakutuku the number is 0542 83 33 08 0542 83 33 08 ba o kasa so yo ba ase one sara nyame bo me kasa me slice me kasa ya fe na me bo me hwene baby yeah sister yeah that's it exactly Nyame sha se atenza fra o ba wa se nyame sha papa nyakopon sha o pa